5-3 runde at clear round. The time is 68.97 seconds. In the arena now from Sweden, Stephanie Holmén riding Valentino. Og på banen har vi nu fra Sverige Stephanie Holmén og Valentino. Start nummer 82, Victoria Hekseberg, be ready. Og vi gør endnu en gang opmærksom på, at næste klasse er sat til at starte kl. 15:30. In 5-3 runde, a clear round, and the time is 58.22 seconds, and in 5th place so far.